Hey, tunina Adobe Photoshop janga ilim lakte amai zut mam didan amai ha siang didan e kon gen dia amai chau hilo akhut akhe bunhimim lehi the mo hila tang pi na nu mei te bang ilak chiang ena hi amai mam adi wa mo hai kha I a hi dan step tam lo chik he kon hi dia ken le tung ina hi tools tom ka janga brush bang paint brush bang ki ale I Gaussian blur bang ai ke ale I clone tool chi khong tom zangin ka hiya step tampi zangin layer tampi zangin mo hilale khatwei waya YouTube mi khatin a hi kawamu le hi aman chu action blur action zanga a action pen a step ka ve ta le haksa hello ana hiya wai ka thei nu wai ngen jang mo nuam aja kha a step zat khat tamlo hoi ba na hi I action Halloween chin e ma mai na hi dan ki thei mo wai dan kon hi dek sin dia I hiya hiya to hon lak dia kan hi aya mo hi te hi hei velam pang hi pian kha original hi edit lo hi tak lampang pian ka edit amai kha ka zut ma mo a khut khong le zut mam amai khong le zut mam kai kaya wana hi Photoshop hon lak leng he kha Photoshop file ya mo pian ka zut ma mai chu original kha hi ya maya I dark spot khong le ai kil amai vun kilip na tan phawang le ki mo che etale ya anak vun kilip ya hai khong le om mo to ke edit sa pen kha hi ai chu mo a color le heng je khoi ban amai teng le zut mam den he la ka aki he akilip teng khong le tam zo mang a fe ka chu mang the hi lo amek avekin mang sak hi le amel shape le ang tuam de ja kin mo ani na hi ya ivelam pang pen ya mai mun khen khat dark spot nam piom te he original ya ei tak lam pang pen ka zut ma mo ya le original kha ya kha abang khata ya original ya hela khonga avom tam piom me chu mo ei te kha izut mam le hi chiong hi aja ka ki khelwa mo a tools that la thupi hello aya hei te kon close dia tu na hi dan sao lo kon hi zual le mo I no le hi zang wang lang le te hi portrait adiak de ka mai edit na dia kha khoi pet ma a hi ma tu na ka chi sek bangina photo edit de ka le original file su selo di wa jaga control z layer thak bol di mo yai pen kha right click ding in smart object convert the smart object ai convert ja kha cái video masa ka gen wai dan ma en kha resize le se lo di chi jak wana hiai layer ni poimo jakin hiai to smart object ga I home pen I duplicate non dia control z duplicate hita mo tuna hiai atunga pen kon disable zual dia hi light up pen select in land layer tuna hi filter blur Gaussian blur apai di mo ya kha 20 to 25 ka hong le poi ke 25 chini mo ya khang blur ta he poi nai lo tun he tunga pen enable thakin lan he pen na layer baselekin lan ya filter pai lan other high pass pai de mo he le 3 kilo 3.5 hong le poi lo 3 ko idinga tu na ya more ta kha normal lo ina vivid light pai di vivid light pai ding in hai tigel layer kha ei chu to yong soi sak di mo wai jakina hai tigel kha khata ani I paint brush hi nuam hi jak hai tigel to folder khat bol di ya folder select ding in hiai na layer ni tigel control zanga select home ding in ya folder sunga ba drag di hai minimize thita mo tu na hai kha marks bol di layer marks he kha na keyboard alt me kin lan hiai add layer marks pen ba click di he click ale he la kha marks ngom ta mo to kha brush janga ha siang di hilala chu tu na hai enlarge dia ai chi khoi ni enlarge dia hai paint brush mo paint brush he atung nung pen line lan wai chang he la na opacity kha 100% hi in lan hai flow kha 50% NGL in lan 50% aha lo tale hi niam ding ha jo kel hi sang di hil 50 kho pad ding
haya smoothening hay zo 100% hin le poi ki mo na brush kha enlarge in lan hay bracket keyboard na keyboard bracket mo haya plus sign wa ya pian wa ya enlarge thei ai ke le reduce thei mo tu na click in lan ha siang di mai click in lan drag le te avun te kha hong siang di hi mai ichi hilel mai hi mo ya kha ichi khong chi peu ma phot dia ka chi sek bangina limlak edit chu a hoi tak tak din de ile kin theilo kin lo o lo la hi di nangentel zo khoble hoi hi mai mo to kha a hi dan di connect sakna izia kin hi zwal zwal dia a khut lak le hi zek dia a khut lak mai lo sia zo hu chitela và achik lo hem bangen tel lo hi mangai hol ki amoi china zut mai mai le le ki thei tham ma ma chedana na hi chiang ina amuk le amit kha hi tel ke le te waila kha en smoothening de lo hi chiang amo chin la hoi mai di tu na yen ka ko le hi mo to hi kha tu ni hi na folder va off le te hi chu a mai na ki khiak dan mo wa jaga ho hi khel di chi la om lo a hoi na kha tu na hay den na hi lai ha paintbrush na lag line lan hi la ka kha i tam hi khalwa chi om lo ngong ngo lo kha hong vom lo kha chi om lo hi mo kin wa jaga safe pen ma tua kha i he kha tekhen tu na color bang hai exposure hiam ai kile banga color bang na heng no pale kha tu mala ma ka gen he layer add layer a hi apana piak thei mo bangja kin original kha u lo chi bele mo tu layer pain lan new layer wa cha banga color na piang no mo na control of te kha tekhen di na en bangai piang no level bang penuam ni mo example la banga vom deu de nei ai ki le adag de alai de ma kha nang de dan hi mai di ma e chi khong chi ni e ai chia carve sorry carve kha hi chi ya kha nang hoi na sak nang na de dan na kha hi di hilel mai mo ni ya kha hak salo hi chi hi mai mo wa ja ka kha i he a process kha step kha saw lo hin chin khat ve bai hat pe ma le ti wa jo changa kha hi thagi ge the hilel mai mo ni hai ka gen op ki pa ke